Tana nibeno ntaba kwithirwa kiona kanya kangi kwatana na uniki mubango yondeto chaweru thaidato iya mwera tukubanganitie urabweru areki ndeto chietu abunge kwarira musondo ya kigina 2024 bakenya kwanza bakioneka kuyuwa tambaru na bangi kuregana na yuo akari kurita maoni mwanya igio finance bill 2024 bamuba kyuga kabago kedha matunda ya kudhura rais Ruto MC bamakona ni akure yakwanirwa kone gukinyirwa mu bangire yo kigina mero kucherwa ondine ende kawira eti senator tariri ya byuri bya bondi ya nchovi Wewe kuletera gichunchi ke bielekero na mwanya nyonta ekidomo Mwana toma dhidi oro bweru ene Purity Richard nangeto Phineas imana tukatana era mwankamu deno kediro kula nyumendeto kwena kalono ndato chero daidato ikamberia chichongwa nyuma ya musondo ya kigina 2024 gukinyira mbunge ntuko yegoro nenderware ni bedrete bayuarira kyabunene abunge mwanya bakioneka kurita ugebobo ya finance bill abunge barutero Kenya kwanza ibonekete kumewata mbaru na paru regani na bonendi na dirikare kona ni amoye ichunje pero bikwedera bikinyila kia mu Kenya abunge bazimye bawugete ntiri etedira nende geta nambere kwa murio etekomba kuringana na ngarama ya uturo eredirite gita kia Odanyegoro kamiti yake gine tongretu numukarigite wayo ni redirite tumira kyamo garuku yamwe redirite kibudakia Anthony Kadenya no twachio Atha kathumba tunyume ya muswado wa kigina gukinywa bunge ni nene ni mukaritwa kamiti ya kigina Kimani Kuria abunge muthenyomde bunge ni nene batindi tukwalile muswado jo na kuruta maoni mao kulingana na bunge baba ndi ya thirikari ya Kenya kwanza batongoretu ni mutongoro wa baba ingi bunge ni nene Kimani Shungwa matagare mara thirikari jukitie kiri muswado jo magatigira thirikari ni kuona kigina gya gwitithia na mbele maendeleo amonogune bakathi tatagare ya thirikari kwe biogoti kiri into bimwe tamugate na ngari amona kwebo kwogoti kiri into bilya bithondekako ni wanda bia Kenya. And that is part of the prime objective of this Finance Act of 2024 to ensure that we raise revenue, we protect our manufacturing sector, Honorable Speaker, we create jobs, and more importantly, Honorable Speaker, we deliver services to the people of Kenya, Honorable Speaker. Therefore, Honorable Speaker, I want to speak to the young people in the streets. The young people, Honorable Speaker, who have been mobilized in colleges and universities around our country to send members messages of rejecting this finance bill. This finance bill is about protecting yourselves as our children. As we speak today, we've raised the money for counties to 400 billion. This bill is going to raise 346 billion. That 346 billion will be added with what is being collected in taxes to make it 400 billion so that the counties can have money to offer services. Mega Mbweno kiwato kwa mbaru ni abunge ba kaunti ya Meru, Elio John Paul Mwirigi na Doti Muthoni, abunge baba kiuga baka watambaru muswado jo kenda gutigira miradi ile kwa mita kaunti ya Meru ni kuona mbesa ja kumitithia na mbele. Na kiwikio mutongerio nthiguru President William Ruto a promisere riri athurawa augire arenda ku build economy yetu bottom up na antu batete kaya akame build you na newu finance bill ekugeria gukiwa nontu turaugire local manufacturers bau bakathithe into biao duty free bie bitena VAT na wananchi babati kwetha bakimenya this government itumbite kwetha to prioritize all the stored projects no ndito kwenda all those stored projects shonde shomba kwetha ki acted upon na nda ibe to anto bagoria thirikari ri ni tumite kieta priority project ira shonde shombre kwetha kirongoma thirikari
kintu kirwa kiatumite those projects ciomba kwithike delay gutithirite kwina mbeca. Nao kagita gaka bunge kuma bande ndega na thirikari ni bamenete muswada uju na kuga kuongerwa kwa goti bula bwendekithitwe kile muswada uju bukainyiria Kenya nkeruki na barenda muswada uju utejanirwa na ungi kwithirwo kithondekwa uri tukwinyiria Kenya no goti bwingi bula bakuga botire togaruruku no bwiku kirwiti na mbele bwande no. We are being lied to as a country that now VAT on bread is going to be reduced, which anyway was not there in the first place. You are the ones who came up with this crazy idea. This crazy idea was not in our books. It is this government which came up with a crazy idea, and now they are telling us we should celebrate when we have caught them. If we wanted to save money the way the finance committee has done, and want to tax anything else, go and tax men innerwears. Go and tax men innerwears. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak about sanitary towels. We are the ones who know what works for us, and you are saying we want to encourage the local manufacturing. While you are waiting to enable our local manufacturing agencies to create those sanitary towels, will we tell our periods to stop? Our periods will not stop while you are manufacturing. It is important to understand that this bill does not protect and is not the interest of Kenyans. And some people are fear-mongering, saying that if we reject the bill, then we'll be in a crisis. We will not be in any crisis. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Omubakari baigembe North natongere batongeretu ni MCA wanatho Joshua Midhiaru ni gwete muswanda yoyo kegina 2024 yutibangane tugukiria mukari wa widire nende medirite bakiromba abunge kuyugwethia kono kya mukenya kumania na kunyilika na kurogoti nkuru kya kithimika itene ukau NCCK ni urete thirikari tigane na mawatho yogoti yara kwethira kinyila kya mukenya ontobedirite ne bakira kya bunge kuthwaniria ontoboringi. Finance bill era mukenya aretiri ne enjomo na nendito Ori ntugo ya roire abunge nene bairigirito karanthiguru na kuringa kura gukurukia kana akuregana na finance bill ira thiete na mbere na kureta amurugutira munene enthiguru ya Kenya ende bamwe batongire kuma nterino cia gembe wamwe na kinya abangwatanira makanisa ya NCCK ibebumiritie na kuria atongire barane abunge ibaraithiria kiriro oke mukenya na baegwe kiriro giku na bathingatirie ebora Kenya babongo bakwenda na njira ya kuregana na finance bill enu bati kuolelio boya bakona bire bigonyile mwananchi nondo mwananchi no tarire mumbunge nikenda mukaria nondo bali resources ciawe na nondo ba mahitaji ya mwananchi kwa hivyo ngoromba parliament yetu ya Kenya kinyobo lelie finance bill yake ya kwithwa ne kunyile mwananchi tukoromba mbunge betu barikane mwananchi bamewethie nondo mwananchi no ringire muyumbe kura te president oringire muyumbe kura oringire muyumbe kura ta parliament kuthithia sharia na kuolelia mwananchi mahitaji ya mwananchi wa thirikari te president ni mwananchi wa mutarire kwa hivyo ngoromba mbunge betu especially mbunge betu wa Mount Kenya olelie ni wananchi ibatikirie sauti ya mwananchi tonto ka kuolelia finance bill iraba ni parliament ntukwa na rua gwita mbere bila itagetete ku tax into bila bitumaro mwananchi na bila bia mwananchi wande kabisa especially ruko na thirikari kinyo taxi pampas wakinyere utaxi motu wakinyere utax into bila mwananchi utumira uro kawaida ote utosiomba it means thirikari ke kubango kandamisha mwananchi waura raia bonde bakua MP bataringero kura beta kuinyelia mwananchi noeta kuthetera mwananchi atekainyeilwe National Assembly ithirwe igitagategera bill ya finance nikende komba kuregeria mantu jara kuinyeria mwananchi o kawaida nikenda komba gutura bubwega atikurira ni untu mwananchi arira atomba gutura uturo bubwega bwina witi bwa mbere
kuringana nabo bariuga to mwanka gwithirwo gotibo kithina mbere na kuongerwa ni kenda mbeca acionekana nthiguru ya Kenya no endekira kiega ni kinya ugotibo bukanyianyiwa ni kenda Kenya baingi na kinya antu bangi baba kwenda kuringa biashara nthiguru ya Kenya bathina mbere na kuringa biashara kwa gwingi ni kenda ugotibo nyabuingia rira taxation bill ikuthithwa kwithirwo kwina njira ya gutegera antu na kwithirwo kwina gutegera mantu na njira njega ni kenda murigo jura jo kuthwa jo irithetwe biashara na biashara jutekeje kubainyiria beja kuinga biashara ciao na kinyanto bongwa baremwa uturo bubwega kwina ma areas nyingi muno thirikari bai taxi bakona biba kwenda especially ya imantu intona bia nasa baitira na utoteketheta na inya lakini taxi ndo brebyo tumoro mwananchi wa kawaida au kaba kuorwa mwananchi kabisa na nkiromba national parliament ke ni baibachua ke bari mato iba with the finance bill na kuombeka into bibyo onde ba taxi brebyo tumoro ni common mwananchi barita kabisa anatuanguza tunatoka juu tunateremka chini so tunaomba president wetu kumbuka ndisako siloli ya indi wa Kenya ili mwananchi asaidike sio kuvunyilia mwananchi my friend finance bill kana kaenda ushumbe wetu wa Kenya buitia tukoroa mwananchi Kumegebe North Petan Class Chabari Lakini kuna ati akariba kangeta igembe Central ni vedrite bakiara kia finance bill 2024 waraba maboreti ya bunge ukorokia musonda yoni ontu matunda yaraba keda kumenya kudura raiza rokwedero giti de ngarama ya uturo na ipapatere kudoma ontu bo amana bo kuni barane ndi vedrite bakiara kia bunge kuyogwithia ne ontu ngarama ya uturo ere uguro na bakedra bagita na mbere kunyilika bakiwa itirano bya musonda yoni ndi batere kwedira kiringa yoro kura werune kenda kumenya abunge buraba kedra ndi bayikuruka kia kana kureana na ontu bo Marion Karugi nachio Wendera rwari rwa finance bill ya mwaka jo 2024 rwitete na mbere kwarirwa mbunge nene akari mwirio yo yembe ni betete na mbere kuritira maoni rwari ru nara kuringana na bamwe ba kariba kangeta igembe Central bari wa finance bill ye ni kubainyelia nene bakiromba bunge bonthe ona bambereria kumiringira kura ni bamewethie uningo sokia ngatho sana nontu bandamanaji barabandamana Nairobi oro na ndora be kuandamana Raisi kana komitera yonde ibarikire kuona antu bate kwenda mando wa finance bill kuri pengele bila benyela sianto sana oni koromba ma MP bonde bete baringe kureno kenda bendo bombo tete mwananchi ma MPs oro karoma na at least ora okaulo arome na finance bill wa mekolokie no 2027 ni bareta na Ruto saindi emwe batu kinya kile yake agoringa woninde binafsi no ntokure kwa nemwe kile yake ya kusupport motion your finance bill ewe 2024-2025 woni ntemwe kwa kurani waeta moyumbi wakolokia mengere iba miringire na finance yeba meanguse kenda mwananchi ona aki nonto ayumbe twabasangure batwakilisa tebata kwakilisa thirikari nara kana wetu akorea wale nara ikulu bauloi mwananchi okawaida na masinani na kiribara bakuromba bunge bamikorokia bari na itomi mwanya mswanda yuyo kubai kuromba bunge epitishe kabisa kenda bara baringire kura bo bweto bakanasia basi kanda yana round wengi tomea kuringa kura todo tumera keuto tumera akili ngoja boti mando ya gore nde ya kuranga into bina moria manene yo to finance bill ko za boti ende leo ya gari anensi balalamika nonto ibo bendere kulalamika nei baringira kura bakiwa baringira pasta para kuringira mwamba para kuringira mtobangi para kuringira pasta ende dai bakalamika para ro minyumba kibatura barabara ene mwanga mwiso finance bill une ko lokwe onti ba ti dore digari tingo imbe kwenda wetu niara kinyamba kwa bari na nkanja kirugaruruku burabo bwethekete into bimwe kwebelerwo goti ko marekebisho kithienda kubwethika ya umana yotethia yata bati kubwethika ndeni ya ikulu amendment ya bati kubwethika ndeni parliament kenda kinya MP orongo thune independent kora wasimio na right ekolwele kipengele ete kunyelia antu ba migo kuitete tunenya mwanga ana Kenya bonde bakathoka mutoko atuka yani uti ibalevi wantu balevi ende wewe nyele tuena ba wanu watu ntambi bigi kama bigi nyamuta maana ile
egathinya tacogi mutera ringi ende riu twathetie buru atomwatera muthiro kona 2027 muthia ni bakuromba finance bill eje yatukuringirwa kura abunge ni bathiatire mutaratara jwa online indi bakathiatira mutaratara jwa secret ballot ankaromba MP bara bonde bari eoro ikulu bareti bakinya kwanza MP bara bonde to bamanya na kura itu enda iringwe itegeringwa isiringwa na itegeringwa secret ballot ni iringwa na online twethe tukiona MP fulani akuvoti yes onge akuvoti no nikenda to ya kumenya no nao ogweteka wananchi bawe nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Kuna MC wa Rira Felix Kithinji Wankwena Martin Kome Makasi MCA Wantima West Patrick Ntururu na Kinywa Mekindori Mereti Julius Kaimbo na Wanyaki West Frederick Mubichi nibareti opangire wakige na kia county ya Meru bani ndibedrete baikoroka kieru arinde ni ambunge ya Meru bari supplementary budget initrite eba kinyaila ichere mno kaitona kaune bawugete boya bunge bedrete bakiri tangwe yo bakimakira kari kinyakidira atongire pamwe bakwedira baibera babatire kwatanira na kana kwedira kwena ngwatana ati kauna dirikari account Nkuruki bori tingabana kaira mwangaza utariria ngwere MCAs batedirite bakibudakia mutugi kare andatoi ende tebuto kaendelea in future katuinge pinch after 2 years non supplementary embere engabana koeta ateona ko ene to mi supplementary ati chene anto amiro bakumia nonto wena mbia chia kubwithia drama na shenanigans na rangi round ni migambo ya MC wa Mekindori Mereti Julius Kaimbo agwatanite na bange ba MCs kurita migambo yao ikoni mbunge ya Meru ukurukia supplementary budget muthejo na rua bakiwa gitumi batatha kumikurukia ni uria bate kwenda kigena kya Meru kithira ikiurotheri tutekwenda Meru irusi mbeca ira cia national government ira tuongeri so ankora mu Meru na njanji wengo ategere onere between MCAs na governor Kawira Mwangaza no rikote kwa nango ite kama shinani kuria to supplementary budget tutigeria kiumia kabimia biere mwaka jo thirikari yo thira ikuonania kwe muntu utegwita ngugiyora batigwita gavana natiga kwithairwa ena marundu ja kumoni ndo ene turigita rionde utui na andu anwe supplementary budget itu kumeurete tendeke muthio tukana yatu na andu ana ugwe mheshimiwa gavana itukwete shimi tukwete gitio na nkuruki ni andu bamiru twete gitio rina ndi ukadire na supplementary budget urete ndeke muthia ututhangikie harakatini yetu kuthithia budget tio ntubu bwega ende no ntu itukujali mumiru no monka turi mikurukia na next financial year kana yale inge supplementary budget ikendekana mirete mapema kingi MCs babaruga mbunge ya Meru igeta na mbere kurita ngugi yayo ya kuthuja thirikari ya ngabana Kawira Mwangaza na ngugira thirikari we kwenderitwa ni mbunge bobari tayari kumirita na nkuruki bakiuria ngabana Mwangaza gushumiria Weru ne kugane ngugire kuyabati kuritwa ni mbunge na batithirite bakimirita monkera na rua tule account assembly ya Meru utengo ginyemwe ira to batiguita yakorokia budget yakorokia masisi yakorokia machi utengo ginyemwe ba to account assembly ya Meru tutitite ko mantu ya jaja kwa ruanga jango watanio no ngwatanio tengwatanio batu tukua tu na ngwatanio kira tukwandi tuite ngugia tu ra tukuita na ngavana na ugiri tuite ngugia tu no ite ngugia yo na ndenda ngavana wa Meru County Her Excellency Kawira Mwangaza aite TV ne kinyarira kwa ya Andres asite incidences ira ngwe ya assembly iteritete ira kwenda iritwa imbi tutamukulukiria turi assembly kendare muingwe ni officer bare kubawe tuta approve kendari tangwe akio tusaitira list yeu tukoni tuwite turi MCAs but yake thiro table it means the boss stops with us abatu atukwire mheshimiwa governor omba kutho ukira wa nyombeje ni kumenete but assembly batu inguge tutugwita batu tenguge tutita e assembly reto batikulitera tuegi katiba na natige kwitherwa ena gitumi kana irigeria akauga o mantu aria kuthithira yagirite kiwengwa utererwa we akauga ni assembly natige kwigwatia togi batu tuli antu bakomembi bakuthithia na itwetikaniririe na bona bwega no tendo atwini ona we ngwataniro iria tubati kuthwa atwini one ngugi na twini ora kwagirite teka kwi mutongerio bati gutinda gwitanagia nonge kana batinda bakurenie kenda bwira wibo watanirite
imbi tutithithĩtie biu bitumĩte gwita ngũgĩ kwithirwo na ndi supplementary budget ikurukitwe na ndi MCs babaruga batinogoka bakethira bakithingatia mirandi ya wandi ciao ya mwanka jojo wa thirikari jojo kuthira mweri jojo wakorwo irirorera na miru yonthe kanga kuromba tafadhali bechi nitumirike bwega nuntu nintitiraga nao utuko na muthenya nikenda make sure mbecha cia mwananchi cigutumika bwega nuntu nukona mwananchi wa Meru na chumite kuria ugoti burabo ibunene sana ngenda gutega nguruchio ndira chireri mwaka jojo thirikari ngavana nareta na ura kareta na tumyora kenda gutuma lakini ngenda gwakisha ngugiu chionde ira jiereri chionde thai twetiere chuma biele twinga budget na ngwe iteriti cha wondi chieto for example mekindo reward allocation ya 2023-2024 ya milioni 15 nditikiria gwitirongo gicha mathogothanio ndene wondi ekwa chugu bejire bengwa ikamiti ban dispensary ya chugu tontu bejete na intopia 80,000 out of 1 million bakogani ongo bejete kuthi beja bathithia nio BQ muthie MCs babaruga bagete thirikari ya ngabana Mwangaza baruga chikoni utumiri bwa kigina kia mirandi ya weti na mbere maturene jao ya mwanka jojo wa thirikari department chionde kuma education kuma transport kuma mantuneja youth and sport statement by next week ngethora mbetete statement ithatu no tubere mainkwenda kumenya atiri ina mbecha cia MTF ekunenkerwa mbecha ingugiri kuchitete ndene Meru County. I want to know inkwenda kumenya industrial park 350 million ndekuti statement iwe treja na tafadhali wacha nikuambie waziri kirango kuromba ndetera statement yeu tutekeje gutana na ugwau wataki mantuje youth sport iturarikanirie na mheshimiwa Jim net statement nonto itukwenda kuona re ndegwikira milioni yakwa rurorera ina intubia sport bietere mibira yiko net chieko na boot ciana betu chieko ni aure ntekira na unda uga gutesore na ntekira no ntubibyo kwenda kuona muno twete statement itekuja twete department fulani ikara ya kuretwa so atu kwenda over boot to notice ala twete tanande ntiuga kimenchu imbio lakini ala twete tanande omuntu akamata muriko jwawe watu statement kwa chief officer wala ya kuleta ukona ndinjo wenka no statement ira tugwete batu techieto binafsi tesha county assembly tulete statement on behalf ya mulingi kuro Meru roto tumira county assembly keri potrante to chawero rea kwarieto ni mutuge kare Tana ni kumira kinda tunende akaretu kudatuna kanya kakunoka ndio kedrogeta korincho kerete nyuma kaita kati kuraya ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ria kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwaku tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alanjisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto iri Kalkia akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiungire ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiriria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Tuichokana na tinende committee ya Senate yegie County Public Investment nitrite gitangabana kana mwangaza uchoke byuri ya birane ndivyegie bondi yenchobi na kinyamukobo yongari charity ngweba county amwana mubango yo withir kunende ponyomba bamwe bamabisa banene ariyo munini wangabana mutumanto edingia batiramukira kigina mubango ya nyomba kinyanyuma ya myaka ile kwidira bari ubicine manigeton deto Boniface Mongera na otoachio. The names that I've seen here, they are not small names. There are people who have also worked again in the executive level and were able to pay this money. So is the county of Meru really serious to ensure that they collect the public funds? Na kyo agyokarikyo rege nene nekimwankira nande barabara litingo ibana ndene thirikare munya nya thirikare gavana kirito muronge batali aloni rwa rurunde rulinganiro kwethero ikinyira nkoroke shiringi milioni 100 those who did the akegeshokia kanyene gavana kera mwangaza sio kigana nene county Meru bona Charles Mwenda oro karikana nalikiri thirikare munya nya thirikare gavana kirito muronge nya kagitene na kagitene kakiri thirikare mwangaza na irire ya kiama kwa ruwa mono bakethro beto matomia nya kwethro beta mabitha kathomba kenda bashoke mbeca cia county Meru. The previous government, let me agree, there were political interference when it came to a point of trying to auction, and in fact we are at an advanced stage. In few months I think some property will be auctioned for like 3 who have really not been paying for a number of years. With what is coming out actually, this is seeming to be an issue of reluctancy, an issue of not adhering to the regulations that are there. Gavana Kaira Mwangaza kirikanyene kawe na ugira bamwe mabitha baba ne antu bamwe banende ne county Meru na komba kwethre bathemera nabo bakethra bamubanganiria
impeachment ithatu. If you start shaming them, it might be the basis of impeachment again. Koinaku zinitasi gukurukira utongire mukaririte Godfrey Ososi iberekithiririe gavana ithire bakurira metho ninya kwithire tumira watho bwa SRC wa mwaka wa 2016 na kwe abitha ondhe ne kontemero ro kwenda kuromba roni na batare kwithire chokia nyimekanya miaka 5 mbere thirikari ingi itonyo tongerie ne. Still encourage you to put in place measures to recover the money that is being held by those defaulters. It doesn't matter if it was 5 years, 10 years, is where a default occurs that makes it impossible to collect loans. And the circular addresses that issue of default. Oho, Gavana Mwangaza na acokere hatijanira kurikana kuna impeachment ithatu araugire bakwithira bagitarania ngoibo bwega na MCs babunge kontemero na nikyo bamokorokeretie budget supplementary. Try and ensure you get your budget approvals for that development. Remember the last time I said, it's not the National Assembly nor the Senate that approves your county budgets. It is your county assembly. I want to appreciate Senator Tabitha and also my former chair, that is Kisan, for encouraging me that I should work with MCAs. We have started working together. There are no much issues as before, and I believe that by God's grace that things will work out smoothly. Gavana Kaira Mwangaza na mabitha bawe bokali mbere kamite sipi karaboshoka ebyuria bioto milibombesha shalo ni nyomba she mwaka wa thirikari ngirijire 18 mwanka ngirijire 21. The issue of the variance. Ke reporter Ntoshero TV kuma jikarone bya bunge kingi na ngine nekine kimushuji Nairobi mbeta Boniface Mongera. Lakini kithira katiba ya Kenya litaretwa mwana hari na kioto kio kwithira gita chukuru na kuwata kithomo antubone ndi buthithairwa buri bubotho kiriana bonde mnamnone ndi barabatina chiari kana bumwetenje ito guchumba ruro rono rwana bamokumantere chegembe barabatina ntogwetanja ende bachuma ge bayibongwa bakaumana gutigira ni bakwithira bagita chukuru na bachokera woro bakitha bagita ochoi baruga kenda kona gantu kawikira kiu kure niri ina barabatire kumenyerana baya bodirikare idaireri kene gichunchi kibeli keriboti oreteri ne Nicholas Chabari. Nyuma ya kuthingatana na ana baba kuma achukuru kinya gukinya nara abarara na kinya atoni era baithagiro bagichwa mutu wao imbujite kumenya ati uturo bobo tikwenda akwao na ibu uturo bakwenda guchenjia ntugoni ichiao cha nyumani kaumo okongwa akathina ino irumirite ana baba amwe na bangi ibaingi no gutwikana bwa mbere ikwatwikangire michibi ira ya watithanagia antu omichie na kinya achore ebao na gichonko ira yetagwa social ties. Tukoyoke ya kuolelia mikarire ya antu ta ya mbere ira antu bayukasia mwana no kila mtu na akona mwana kinya ina ateo kinya ethe ateo no aitekere ba muntu kana banti bo bamutethia ntukoiji maisha ya chenjerie muntu aimatukaira wengwa na mantu yawe oma maokoje mamwe maana ababa wa mwena barabara ya kube enabo baraba ithirito bakibaraithiria akwa igita ari raja imakonaniria ati thina yongwa yumanetie na gutwika aciari ibao ibateganirie untu bwegie ureri na ibubuthite na mbere kuonekana bwi thina enene kiri miturire ya ntugo ino ati aciari ibaremeretwe ni ureri bwana bao aciari ogo mona gwire lakini onge na oyanara yojietera ngoeni bamote bumite bachichinya kwao pamo ibo achiari ibo bethe ibo baina kuibena ba sister bao batiki care of. Ndina miaka 15 ndathoma nikwenda soka skuru rengi baba ate nda kumenya boto kuria to kwenda bonde ana orinya to akinya kolia mundoke you town decided na my mom na to kikia about batwe but I don't know where I query but I know akeya for the time being otutueta akeya na inkomrombera murungu na wari murungu amutethie pamo barorona bake drop schools especially in Karia in my school para turabwithia follow up waita
mwana atwira ntekomba kuona ompa irio ntekomba kuona ompa school uniform na mahitaji ara yange mwana omba kwithirwa akienda still mwana atiwa wengwa nau na kwenda inya menta haro model omba mwira ita sukuru ugwati bungwa bura bomba kumania na onto boba gutwikikana ate aciari batiganiritie ana na banjiria kwithirwa ana itakaba kuthina mbe na gwitagwara abongwa bwa mbere ni gutwikikana okea bukathi na mbe na kuongereka nkoroki ntugo ochijite mantu ya kuthukira mici kuna mici na twina majukumu ma reverend ma pastors leaders ba community onto bobu tetete boya nonto kurigana wankuona haiko mzuri tukeya kuendelea tukarea kuinyelia na babethera ba iskuru thina cia mutuate itithira na ciana bakinya tukwenda kutetheria itithira nontu riona ke kurika so the best way we can do kenda tumbotethia na ba ni kuensure bakuthoma kurukia bukaroba kithiururi bo kithiulunko nende no ke bubura mbiri atiri uwe kwatuka winkia yani wota thomere utina anything kuma waciara kana kala nako nontu wa mathina ya kuka kare muita kai kinya inye class 5 7 kethika mwanlike kiro mimba tene kethika mboi katere cukuru tene kuka hachoka keta kure thina were the aitiratia akuria kakathiulunka o kinyako kakambire kwa ibaro bire the yawa kakambire kwa ngwe ukari kuraria ore the araracia then ukethira kana ka utiro maisha yako nako kaciara kana nginyako thinene weriku ukethira saikwe pubati tikuthira ugwati bonge bora bomba kumania na gutwikikana aciari barekaniritie anana bao na kinya gutwikikana ana bati kuthoma ni onto boegie kuongereka akwa amathina ama ukaria nonto kethwa kana la kathomete ka muturi kwatuka muturi unge bage bate cukuru kau kethwa kana nonto nya kana ngareke rukwirika ngaro goro tairi kinya nyumba kunwa na mantu mengi kinya mbo bikibiki botera kuingia kwatuka utena thomi so lakini kwatuka mtu na thomi kinyambo bikibiki utire walifu utire hali dawa ya kulevya inauswa, watoto hawaendi shule, so wale wana drop, option yao ni crime, option yao ni crime. Hakuna kazi anafanya, hakuna kuhani living, so ataingia kwa crime tu. Akikata anakata mtu akiiba motorbike, hatajua kama anaua mtu, na ajui hata kama kuna sheria, ajui kuna sheria ya kulinda mali ya watu, ajui kama kuna serikali, ajui kama chief area manager ajui hiyo, sababu huyu ni mtu illiterate. Tunaita triple threat. Triple threat, utasikia hiyo jina ikiongelezewa sana, that one, and I said it incorporates gender-based violence. Na department ya antenatal itombete kuona ana baba ya clinic na kwewo ana baba ya clinic ikumbete kwithira kwina kuspread kwa HIV kana twana tutuinge twina HIV sibitari thai kana onto nturene turi ukombo compare data kethene 2020 rate ya HIV ana bara tware abo kana antu bara tware abo ka mama baba kamatite no bwe wete kiongeleka ukethira monto mweri wina nya onto 60 bonde baba expectant ana ba below 18 years kiwo twana tu ukethira namba HIV no bwe wete kiongeleka no amwe nogu ana babanthingatiritie nkoroki ya 30 bara baithagirwo bari aritwa cukuru ya primary ya kiyanje SS ya Nkamathi baithiritwe bakenda uchenche uturo obwao nontu ibaraithiritie bwega na kuona ati uturo butaina kithomo tuturo bwega oindona gaboso githomo nerega naita ya gwandika na wetoni atonyo na ngweno nei bathomera baruora ngwecio na ote githomo nendo tego ni ngweci andu otero agamenya gwandika gintu gira gia ndugo ote thomi kwenda concentrate na mathomo kwenda of course kwenda guthandi good man ke society yetu na kenya community tumbo kimetetha cia in case of need of me oda grow up kienda kwa engineer buromba bwinthe botwaleletie bombe to support tombe kuthoma babu bonthe bakinyithie iroto rio na batite na biba kwenda kuma endo ndenda nyanda akura bume mwarimu ndenda utetherwe nsoka skulu kana kwethro twinwe omba ntetheria kenda nsoka skulu thomera ndatirire thiria skulu amboyoria kirota yakwa
Tukirotea kiraikia kuma lawyer. Tukurekia na kuona mogwati maria momba kumania na thina ino iri ogo indi tugwatanire gicunjini kia bithatu na kia muthia kuona mbura tumba gutunyura na ana na kinya mugongo na thina ino. Antonia Weru TV, Peter Nicholas, Chabari. Rore MC Rore Ramutuma Kalembe na Mwangambia Julius Bijewe Pogweta kwino batu wa county ya Meru kubwithira ina kiama kiayo nende gisiasa kire kithira itumaira kwithetera pogweta boibo bukombithia kwithira kinya kwina kayuga gwitetera mbere na kinyuma ethiro no mnogo kubiria county ya Meru. Ora wari MC wa wandi aruire rwarera Mutuma Kalembe na mukarigite wa kiama kia no pendeni ya Meru ndaitari Julius Bijewe ne waurite ya Meru witikaniria na kwithira baiki amene kimwe kenda Meru mba kwithira ikiona kainya ke kugamwate yondiguru kaitaire nyambene yaria Bijewe hauite kiama kia no pendeni kiama kia Mumeru ende antu bondi babatire nindi kwithira barikuo kenda kinyowe kirenya na kwa Meru kainya kakwithetera naro tuna kiama getu kia no peu the chairman of kiama kia no peu ndene Meru County kekugamwa ati gakindiguru akiwa njira irambi kia utetherio ntubu kinyanila ne kwithira ninde kwina kiama kia Meru kana tukiugaga Meru itirona rami Meru itirona ndamu nene Meru itirona cibitari nene Meru itirona ntuba nene muno thirikari ne gitumi ino ntuba kwaga platform ya kuomba kwagiu ekumba gwitia na njira ya gwitia once again yangu chokere mu Meru wale oli ina njira ya kiama nionto kinyabo ikiribu kadha ne Mutuma Kalembe kwa wa mkosa mira ni mtumwa kwa hivyo utumwa igwa kwaria nena nkoro nene sana na Meru betu nikenda Meru betu betho identification identity nikenda bate kona go uja ngondu chitena murethi ibi utuma wigwa akirira nkoro akigwe na kieba Ameru bate na platform ko Maria na Joseph bari umeni arabore bote bwachi andikithirie kwenu ne bautuma ntumiri kirengamana wa county ya Tharaka Nithi na komoria ne ndio tongeria ntuba county u na wetekaniria na mugambo yumwe na kwithira nende kubaichokera kia Meru irankuru na njira ya kwithira kwina kiama kimwe paja governor Tharaka Nithi Muthomi Njuki akiuga antuba Meru iria nkuru tugacokwe mwitone kairi kamwire nkugwatana nwe na inyowe ngwa na timu yewe agachoka mwitone nkwire karibu sana na bwethe bugeni negotiation nyana party ndo lokumba gukinyana bukali no Meru waranirie antuba Tharaka Nithi batonya kiamene kutuike Meru iria nkuru yonde iria aria mugambo jumwe ja antigiri Kalembe auite Meru ne maiba batira kwithira kinyao bakenda na kuyamwe ontobra uite bukethira bwebo guni bukatha kire mantu yege kinyoga iboite byakendiguru antu kwithirwa bena kiama bakomba kuthwa bena negotiation power kinya kirite kiri keki ere anene bwa karanthe ijare atweta kuthoga ketha ibe antu ibe gweta kuthoga te atweta kuthoga twe bieje bi nini tweta twagwata kathia koro wono kali akuro wono kali anchuguma igo wonere igo woingatere mono igo ugere rwero sana ni uru keki Kenya igagwa ngena kone ate onde siasa charemi ba mayani chonekete kongela kabune ne Kenneth Kiambi temberia umabora bakruira giti kemwerekire munene kwandi ne kemayani ke kidongo na rumbete kamete ya miankana idrano kubwebya idrano bya mana wero kenda muremi edirani ndia kyuduraira mutungeri ora kwenda kutina kwendera nkukina ugite watho bore kwenda gitiki kwidira aina kilongiri dano chemayani nyonto botumite ndukimbedi batiwo mebonene ende ndene ya factory mayani ya weru etuo bitandatu bya kuningira kura ibingi tunyonto bomuntu mwake rochimirete guchwa igiteke Martin Mugambi nandatoi
Githurano kiaerekithia bamajani kiri iwanda mwanya mwanya gitigaretie kiumia na ntugu mantu no amathiete na mbere kumira kiri guntu mwanya mwanya. Gicigo mbunge kia Mara Muthambi Electrozone gutwikite batithurana nontu umwerekithia wa wereri wa Bidan na atona mubinga kana muntu akumubinga na kwogunwe wenko rungi. Ku Muthambi ni kithurano gia tariki 28 gitithwa kio nokaboka uta mawira menyu nontu nabwi nibonete wega nontu nithibutirete wira ria turaruthitwo betting kana gusotilistwa ni candidate bara bakarungama Muthambi ndi umwe uti mupinge kima director baria banini muno ini Kenya barati bainge Ireria ariuga gugutwika kiama kio thurani na mianka ta kio IEBC kio gianenkerwe kanya kuruthithia ithurano bibi kuma mbarinu no agwewe nkawairire maratathi na kwogu gutire ungi kwogu tayari ito munenkere gitina gutire na gitumi gia kuthurana nontu atire na mubinga na kwogu no gankubucokeria nkatho bwi antu ba Muthambi nontu waku niturutite wira twi amwe na tukathime tukirutaga wira koguo no kankwira antu batikaumire nontu ithurano itio nontu ndi candidate ndi ninka na IEBC ni twikite gonkiria riu ni director wenu. Akiongera ariuga mama maumanitie na antu gikondo kumuria mantu megie kithurano giki kierekithia mamajani noe ariuga mbari nu gutire na kithurano nontu muntu umworungi indi ria mtu atwika ti mupinge ona mubunge ria atwika ti mupinge no wenko lungamite kwae ati twikaga utikija kithurano nontu nowe wenka uthure o wirite maratathi na no kaejagwa ndairete ticket kana kwa certificate ya kuonania we niwe mwakilisi wako. Kaunti muturia Meru Muthaka Kenneth Kimathi umwe wa bara barungamite giti giki kierekithia mamajani mbari cha githongo ya Naiti ariuga yuthi baingi batetwe nja nontu batire na kiro iri kwendekana untu burabo bateri kwithirwa bukiraithirwa muntu wa wonthe okurugama bateri kwithirwa ari na kiro 5,000 tegete kindu kimbithi ire rungi kithurano bibi ndironere jauni ni nkandirombera otigwa ndene kithongoro asun bau bangi baingi youth ibarombera kwa eliminated nontu bokole motimisa sheria ile jire injeru cia kuga no bati kwithira na kiro 5,000 na mono inkuona youth beto au kindo au ire iguru muno na itebi bitabi seteri antu frani kana tuga ikiwango kinage antu kira kibati kwithira girunga maendene itebibi Kiambi ariuga gutwika kiama kia IEBC ikio gikarugamira na nkinya kurutha ithurano bibi kubatiri kwithirwa kuri na utheri na nkinya umakire ithurano bibi na itukoromba muno IEBC nontu ni irerungamirite kithurano kiki na twina imani na twina confidence na body iu nontu ni ira kithirikari ire thithagia ithurano yumbe kwithira gwe ithithitie ithurano be free fair na muntu onthe igwe anganiri ikithurano kiu arikiritie na kuria arimi na antu bonthe bara barimaga majani kwibumiria kiri ithurano bibi kenda gutigira bakuthura antu bara bakwenda kumba kulomba muno arimi baumire bwega buru baringe kura ciao kenda bomba gwitarira atongeria bara bakwenda bongwa. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nice Digital City Mwea ni yetungiretie Shell petrol stations za Kenya mukarigitire Jerome Kombozi na kugwatio geni ni kamuni chionde cha mafuta Singapore ukungwira kiatho kia Smiling Stars 2024 Mkombozi ajindete kiwa kia dhahabu. Rita Mwaniki na ripoti. Mwenegete wa Nice Digital City niwe Charles Njiro Mkombozi ni uvetwa kiveo kia 2023 Gold Retailer of the Year mwena wa Singapore ni undu wa kwendia maguta mangari mengi muno na wega muno thiini wa petrol station ya Shell iria i mwena uyu wa Nice Digital City mwena wa Mwea. Kiveo giki avetwe thiini wa igongona riramenyekana ta The Smiling Stars 2024 na baria muthenya wa umuthi araina mambura magukungwira na aruti wira ake wa vamwe na aguri
aria mavotire gwikinyia mothe thiina wa thi yothe nice share na ithue twacagurirwo twi the best share ambassador all over the world ni undu wa maundu mega maria twikaga magutuma maguta ma share manyuo na njira nene muno na share imenyeke na tukongera customer na njira nene muno. Guku aguri a maguta mama makiria matereva a kuma mwena wa Meru magikungwagira nake kuona ni marauga ni maguta magikiro kia iguru. Wauguo ni marakenerera utungata uria magwataga kuma kuri mukawa uyu wa Nice Digital City. Kinya ria maguta yaititie ne yagatoneria na tukaigua twagirite muno na utwira ora gwitite na mbere. Arafu tuka ringi antu bejaba beno thuku kana bakaiwa ngoro cio itegua bubwega indi wana turitanaga na atuoneria ura tubu kuthithia na twetere gitare kai maguta yari iguru jakene nama na tukoigua bwega na inyane ne betu bongwa ibatuira mantu ya petrol station yeje na bondi batupongeza ni untu oamwe na mwene petrol station batujuka ya ndreva kutumenyera kumenyera customer betu na wethara wekirini kabisa na discount yao batoeja na gutwabia kurabia kunywa kila kitu aitobenda thamo Nuate wana kuri uguo mkombozi ni urauria thirikari nene gukorwa ikigwithia thogora wa maguta niguo utonga wa bururi uvote kuthie iguru wona biashara cia therema undu umwe na avote kuongerera mieke ya mawira kuri ayuthi engi makiria. Thogora wa maguta ugakoragwo ri thi hanini niguo andu aingi makahota kunywa maguta na ngari nyingi igakoragwo ire barabara tondu thogora wa maguta ungiongerereka ngari nyingi cigagwo micii uguo thirikari to support haria hothe mungihota niguo tukure na inywe na niguo anake na iritu aingi mone mawira tondu sector eno ya maguta ina mawira maingi muno. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kuna timu bunge wa Tharaka Gitonga Murugaran ureti thirikari gutetheria kiri kuriyo kimira birabethire irane ndi chithirite chirio yankuntere arimi kenda bomba kwithira bakiona mari mame ya rugimira tabamba na kinya sunflower ni ntebethirite bietethera kia Meru na kinya arimi bukatha nebatere kwithira biechoka kwa kiromba thirikari chama county kinya kwa arimi mbeo chimira bi kendo chiokiria na urimi bu. Kuringana na mubunge wa gicigo kia Tharaka George Gitonga Murugara, bamba na sunflower ni merabia retagira arimi mbecha kwa wingi miaka ya tene mbere bei yacio itororeria na gutima arimi bakua nkoro kiri urimi bwacio. Indi Gitonga ariuria arimi bachokere urimi bwacio akiendaga thirikari ibachwira thoko amwe na kuba mbeu cia uguri buthu. Cotton used to be all over. We used to sell it. A bag would fetch 300-400 shillings, but that was a lot of money then. Even today, I'm sure it can do as well. So we are looking upon the government, the two governments, the national government, the county governments, to give us subsidized seeds so that we start growing coffee in Tharaka, and the same applies to sunflower. We were also making a lot of income. Let us move into that. I'm told we have seeds of sunflower at Ishara Depot. Those should be brought to Tharaka Nithi. They should be distributed. We start growing this. Nkurukina theterete urithi bwa ng'ombe na mburi akiendaga thirikari yaka iwanda bia wikira nyama mikebeni amwe na bianjo. So when it comes to livestock keeping, especially in Tharaka where we do livestock keeping of beef animals, let meat not be a byproduct. We want to see an abattoir down there. We want to see a tannery down there so that when you sell your product, you know for sure that you will get value for it. Ariuga urimi bubu gatetheria anene gukiria arimi ntere ino kimiturire. We have a lot of products in this particular county. Which products, if processed, nobody would say, I am poor. We would all possibly be saying we are rich, like the coffee farmers of the 70s, who actually had every right to be proud
that they were coffee growers. Noe MCA wa wadi ya Igamba Ng'ombe Njeru Ing'ara na theterete maguri mandengu akiuragia thirikari itetherie guchwa bei embegega kagita kakamaketha. Ndengu wakati tunavuna kama sasa tunavuna ndengu, kuna kelele mingi sana huko, hakuna market. Ningeomba tu kwa heshima kubwa sana hiyo iangaliwe. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Right, naona tukuda twekaira nende gatantakinda tocheto oroberwaini bwana ntokwithira watanirite na uni na kinyaki barabonde pamba kumbithia ndetwene ndini nkado anchene ninkarigana denerandu yaku dendari roda ndarikana turiye na kalawa kwara mukuru eta wakaberenge ari bane ndi barwe rero diocese nanu yankawe daira ina bikibiki tukwe makalawa ambere tubatera kuibanga tukairia kuya bikibiki ekaberenge inyabate twitirie tugobo yedaira kana ikakwa amwiro tiborema yebiele onna kalawa to ndera kalawa nduba mbere tubatire kwidra tukume abro tukauna nyumbera na kalawa na chorete na tona ato to tuko are kalawa kenda kurumye bikibiki inyante mina umire achabi tai kweruma kalawa mbere murume kuruma nyato tibitongete tutiko mimbi na byo tuchoke onene iro kalawa ya mbere ikiukia kya rumere tibikibiki murante mudia tarenge kuya acha manyenwe agwere imbiare take kiruma ya bikibiki buru Purity Richard no kremona to madidi na ngeto Phineas imana twite tuje mana kyaru kiri kimubango yoko kemunu ngwembere